Isang kenal badan prom. Nakaliang kacungan aku akan bu ke supplementary. Habis bat ki village code. Kung makapawang ni naki Henry tali ki village code ki Badon. Na maklado. Lai tali ki datang na po ka Sheila constituency. Mereka balengok kalau ba ka Sheila village code kadai gawin ki code ki belong aktif ah. Dengan kami oksong nakaliang jung IM ba in yaitu ini ya kindon ya Sheila village code. Lah si aku akan tip nak ke gadau. Ya si ka kamdan record na kumno aku akan yo cingshan. Halo kani. Kani ka village code kibawan mentah khman. Banwan ban renew ya de. Hadu mentah kita. Kini kinju kali. Henry ngalong ipi ba kibun ki village code. Kibla approve da kani ka district council da ka executive committee na du usnem 1950. Hadu mentah kidang bun hi tang balong kidang bun kiba pending kiban mon chakma naman kumbang yu ihang ni ha ka rulebook ngi iba ka debit sansnem ka tinya jeng ki henday hadu mentah kadang dambe ka pending okay dia ya kata hadu hi ya ki village codes jong ka Sheila within Sheila confederacy ngi ongma within Sheila confederacy ki bun baham ni ti ngatarai bagi mon chakma ban biang ban renew ya kata te ngi hadu mentah ngi pat yo jeng tip hadu mentah Syakna buran duram ngalong confused kita coba kan diam. Yang bagi don Shibun ki village code ibarat sedang nadu ki senam ki pemencua tenrei iong pada ba kimuan sakamat ban renew kemudian kadai kadon kapor ban renew iki ngakwa mena sai hoi kadon kapor hakani hi PDI hakani ka rule book jong kani ka administration of justice kala ai chai kala pen pau shine ba continue jong ki kandai baik sansnem 5 years tenure mud after 5 years kadon comeback ya ka renewal ban reconstitute ya ka committee jong ki ya ka village code jong ki te hadu mentah ki bawan hi ban renew kita kini renew kli te apart from that ki babun bah ki snong within the himas ki klan wan ban renew but ki ilaka ro kunjo ki bun ilaka ro ki ba klan wan ban renew hadu mentah ki bun ki numbers da fikwa ngala ban provide ya kita ki kerteng jong kita mo da ka jimpan ka permission na po i chairman bang in place before this house ke the table of the house kandiat syukron syukwa ban baik kabangong mga kadika Sheila village code kamdi ka Sheila confederacy kadika additional subordinate code nri yakren menta ya ka village code nakapaka jingong jonga kadika ka Sheila village code ito tika donne empat ka jingpan kan mau nakaliang ka office yakini ki village code ki bamuan renew hoi hau tarik ka balai ko September arhaja aku nang ni na ka executive committee ngilap ha yakini ki notice banwan ban penthamai biang ya baru ya additional dulu kumjo but ya kanika village code dulu kadu las khobli sibun ni ka jubab ni piong na do ka senam aku mereka jikwa dengan kalong hakani ka tem jong pi kan pi ai am ka jingpan kan mau kan oi nama ba pe shwa bangin lech khmat ya kani ni don kam ya ka forward kan lada ngila ai ki na do 2022 ngimla ban ai te ya ka reminder ni hap up hiru ya ki nama ka shong kamon juki lada ki kwa banwan syakman bakin renew ya ka tane lada kim kwa te mentang imla ban chufo siki ken mat mat menong register ne reconstitute te mentang ngidang don hi ka meeting ngidang yesong kumno ban le halo jong kani la ngin ai reminder yaki Mr. Chairman mo ngamla sya ya ka jubab ni em ban ong ba kamde yang iban force kani kadai ban penne ban sa ya giti dustur ka ni penne ya ka ain ka bangi council ni don te ka kadai ka kameraman ka council ban chimkhya wala da dai ban ai ka awareness ki kisnong bagin don ni ka village code nakaliang ka office ni ban chimkhya oi imla ban ong ban jubab ba oh da tuan man dep Please do not mislead the house. What mislead? Ya kata ngakan pemi kata kantin kiwan wanda. Mana ba ong da? Kiong mentang nama ngimla na ko siki. Nama kita ada cara aku. Sebab mislead tu kita